Najua huwezi amini, hata baba yako alikuwa anasema hivyo hivyo ambavyo unasema wewe sasa hivi, kwamba sitaki watoto wangu wakikua waje kuwa na maisha ambayo mimi nakuwa nayapitia sasa hivi. Sasa unakuja kushangaa, pengine uweze kupitia maisha magumu kuliko hata baba yako mwenyewe ambaye alikuwa anasema kwamba hataki kupitia maisha magumu kama ambayo umepitia kipindi hichi. Na wewe pengine unaweza kuwa sasa hivi unaongea au unasikia ukisema kwamba unataka watoto wako wasipitie maisha magumu kama ambayo unapitia wewe sasa hivi. Sasa ni mikakati gani ambayo umeweka kwamba watoto wako wataki wapitie maisha ambayo unapitia wewe sasa hivi? Usipokuwa makini, watoto wako watakuja kupitia maisha magumu ambayo utashindwa kujua ni kwa nini ambavyo ulikuwa unaongea. Kwa hiyo jifunze namna gani ambavyo unaweza kuwasaidia watoto wako kufanikiwa kuliko kuongea tu bila kuwa na mpangilio wowote, kwa sababu hata baba yako alikuwa anasema hivyo hivyo kwamba hataki wewe uje kuwa na maisha magumu kama ambayo uko nayo sasa hivi. Kwa hiyo usiongee tu kwa maneno, badala yake fanya kwa vitendo ili uweze kusaidia kizazi na kizazi katika mafanikio. Badili mtazamo na ukae yule uliyezaliwa kuwa.